Kardom nili biren singihi. Karbiang long ara phan nili pini. Lapuson si alam thi kenang sot. Uwi kimi tum kacini kenang sot. Non bucarli abang putum kacini kenang sot. Munon pit. Racaria songjapu. Kemanji kikiji atau maphan kenang sot alam pusi nili nawan. Piji pusi nili pini borilo. Lasi labang su kacing kije thanalong. Nili pini kacupa alohi lake. Afang ASC government ho sitame kir krimpan ke claim dun lapen ke ASC government ho atan moskan silong EMR pu kedeng dun da kopli constituency pen radatum toy dun si ahud adak pen ke CMR pu sa melang li kidun dun hala bangso hut lapen non ke Karbiang Long district congress long spokesperson alang li rensing de alang li lasi alang li pendili cingki ponji cethan ponji labang kelang li pendili karju ponji alang li style kopilo malang li kosona pensi kelang ponji ma labang sulam the pase alam di pola ke alam the pi bangke nili ke wan pi lake article 125 amendment 2019 lapos labang subutak alang li koson pensi kelang damji alang lesten kopilo labang solong sini itu cingki ponji lasi kecengsi alam mata lah hello niliang pan pader di pin besame nangar jukit pola non ke prepared bom lo cisik cedang bom lo nang lima ta long lo la 125 laso amendment bill 2019 apo thak nang likoso ahim ta si kececardom pe ke lang dila pen rat pan pilo nang lipina listen Kardom nili puji banglahan lo je 125th amendment laso ke wan ke jesemet ke kapatam pak hono bang kapatam pak awong ke DSD UPDS atun penta agreement sign lo lapen Meghalaya long penela achika community tumbenta sign lo laso a conclusion ke wanje pan laso conclusion ke wanje pan sila 125th amendment bill bangke ke wanji pu alam si jasemet dolo lasi ladag nang di ake me kopilo ke kedam long aka henu pilih kedam long laso jong si amendment bill bang cun der lo shooting claim der lo ponte nang ling pilih so langke Karbiang Long arat kana hok kedui ma mata ali si kedui kopi nili jongjung te kam long bangke labang so amendment jong si vander in total laso home ministry pengipi proposal kadu go pen jong si laso te men cetom dat pulang te la kana hok ke Karbiang Long le kana hok joji gali India lo 6 schedule ko dag ma edu angton 6 schedule ke do ahawar amsi laso akahinu bangke longpo chokchelo lage akisung bangke 6 schedule area ke do an bangke Assam pu chotkarilo Meghalaya long edu punon Mizoram long punon Tripura long punon mane all over India 6 schedule pu edu adim an bangke laso amendment dokok lo pulong ke lage isi 6 schedule area pal isi thedung ki sungsi nang le pokusi ni richini seta Karbiang Long arlu ke penang 6 schedule expert potum ke do sedalang itu mela supu thake lamthi awi ni di thedulong lasi asik sidul mata nang li kamatha asik sidul nang li jungjung ke study asik sidul kaprek ma mate kaprek asik sidul ke thekno asik sidul kaprek ma mate ladak nang li kopini kachira blok do mala so lamthi re nang li pudun ali 6 sidul polote di li chini asik sidul anu kaprek chini asik sidul kaprek ko kali 6 sidul lote 6 sidul lo ladak ke do power ladak do function ladak do rights moka ladak do duty moka lage akaprek amunit tum akaprek le ninge posta lage hini ke thama hormu gali isiga thormu ati Indian constitution am bujnange klang hormu lapen Indian constitution am klang hormu plot ladak ke hini ke thompuge du ili chini teng make tante hala sidul jesu radalong ke pon rada paka pachini alang tum phan kana li pilo pujigan de rada long pon rad phan pachini pu pon bang dolo hai sita nili jasemet non kafire bangke jasemet kafire bangke non uve kimitum
lu texer uwe kimi tum non politics long gewang nili thek long lapen lage ningarong me alam sitame siksidul lam the ratalong ke japon ratalong ke pon linjabang ame thangjong si siksidul la concept mokhabang clear kali pulurang te lage uwe kimi apan kapamang hupen an parake thang dagali deji lapen muke bangia apor hutsita latum ben aku bimucho tahu itu malta mesen lapen klarsap krong bang peklang deji lasen ini kamata la karbing long arlo kacing thur dia phan kacing thura mo la bang so claim ke dam dia phan tangka kape wang ji central pen state kape wang ji la bang so article mukhadu penang atum ke article 280 CMA article 275 CMA labang suang bong nali kalau bang lo kuigi article 80 ma 75 ma hai nu bade ko pesai no mane Islam punang non la 125th amendment long article 275 bang amendment bang nangi pu proposal bang ave acha sitame article 280 bang si mane amendment nangi pu proposal bang si ke bang si mili thak long lapen article 280 bang lo pulong te lage actually langdam eplo pulong te mane 6 sidul pham isi thedum kana hok doji article 280 ben pulong lage koson mane ahormu bang nili long constitution aludo nili nang paklang iget po isi lamang pudam nang article 243 ILO ladake tok lason lo lage Indian constitution alulo nili akaprek lage ninji gali kala ugi mi tumta la sobang chini sime lage Indian constitution lo lase Indian constitution long ketok pilo 243 one long pensidam po hai hala 280 alam sinang le po hai kalang Constitution of Finance Commission to review financial position the governor of a state shall as soon as may be within 1 year from the commencement of the Constitution 73rd Amendment Act 1992 and thereafter the expiration of every 5th year constitute a finance commission to review the financial position of the panchayat and to make recommendation to the governor as to a the principle which should govern one the distribution between the state and panchayat of the net proceed of the taxes duties tolls and fees leviable by the state which may divided between them under this part and the allocation between the panchayat at all levels of their respective shares of such proceeds. Two bang pula hello the determination of the taxes, duties and tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the panchayat. Lason sedulu mati. Three bang pula the grants in it to the panchayat from the consolidated fund of the state. Consolidated fund of the state. Amparge di bang the measures needed to improve the financial position of the panchayat. C bang polo any other matter referred to the finance commission by the governor in the interest of sound finance and the of the panchayat. Lason sido mati. Acha Ladake panchayat alam the lok situ. kalang Lahelo state finance commission. acha Lasi state finance commission along si hala tu article 280 amendment long banjir bangke panchayati ras along ke do administration. Panchayati ras long ke do administration bang si 6 do long ta kapilu je phang ka bodi. Kipu bela hello je panchayati ras administration son laso ka pachingbar grassroots level democracy ke banji ka du kabe lahai luk long te hala akapre ka dem long son si dakta develop ko kusi. sita akai no kupilo Ladaka kaya no bang lahelo Johnson State Finance Commission long damju ipulong te State Finance Commission ke they are answerable to the state cabinet. Latum ke appointment kipile governor pusta State Finance Commission tum alam karjuye bangke state government lapen state government tum kopi ma kapin khat laso tengse State Finance Commission bangke plan nang kogi. Lalu pulurang te
Karbi Anglong ba 6 lo area lo lucok lo pulang teh agi sungi bang piloma state government tumsi lahai panchayati raj puno non dak jagalam pulo dak Karbi Anglong pulo servan cap pulo di servan cap pulo lahai jai katha tu proposal ta hai lo kom jar katha hai tu pasti la servan cap polam ni ati katha hai ni o muti servan cap pulo nang amen ir pusta admission wangi bangke panchayati raj la lopon la sormo bangke state government under sik angbong angtono administration dab jipo amen si jeprek po anke ladak akisung bang piloma ladak sik sidula administration bangke dak amide lahalo अच्छा kayak so itu 125 amendment bill lah surang isi chapter lang sab tu tak kondo di masa fan lapen Karbi Anglong fan itu ketok pon pregdak kirai kom sit kirai kom pini kedua pregdak dak kanang di pilot nili seglong lo Karbi Anglong bangke Karbi Anglong council bangke sit bangke pebat lek ni same six schedule area same six schedule lo di Mahasau pen Karbi Anglong difference tu di Mahasau pun pulau je ladak ke tribal atum pakio akadu report la so sit muka ke totally reserve ni pusik अच्छा Seta Karbi Anglong bang pu bang lah lo je lanon kedo thongke ba asit bang reserve bang po seta akimi ke baji kadu pen phokep ne ko ane do lasa akimi ke baji asit an bang ke jok community phanta reserve ba reserve nang ne pusi kipo lasa niligi puje bang ke tribal atum phan bang ke laso din lo bang ke totally reserve nangli nili phan ako isi orang menang peklang tulang lahai lo lata Indian Constitution long lam senili pulo lage special provisions relating to certain classes article bang 330 lo 330 long ke ki pula hello reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the house of the people 1. Seats shall be reserved in the house of the peoples for A. The scheduled caste. B. The scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Tokdak lo mati. Angke C bang pulo the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Mane autonomous district of Assam pulo te non autonomous district analo do. Karbi Anglong dolo di Mahasau dolo. Lasi la so seat bokha bangke total asit bangsi reserve. Constitutional tengke. Sita non il tungka practice bang piloma theklong bangke non amendment ke banjia bangke po anar ni gelo so tengni soli bomo. Sita non akimi ke banji lo so 125th amendment bill non kapiri me bang lailo ladake inkoya sita bangke open that kaduk kawe khaita non tribal tum punon jok punon la so election mangke contest long that. Lailo mati la contest long that lo pulong te penang anadil do aprang aku hod bang alam kaprek lo sta non present na situation tum lam te thegamui dak bang ejha ka conscience la son na do je minority si tribal tum ke man lo non tribal tum si non majority man lo lasi lason son dim jong si open pinchong de lo pulong te tribal tum ke election ke hai helo la pen la ta 6 schedule ki free isia ken kam lo pusi nili laso otonomi ki free ta isia ken kam lo pusi nili mata lo la pen ladak pen il tum chini dak lo je seat shall be reserved in the house of the people for the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Scheduled tribe tu masa ang tonosik ta reserve lo. अच्छा Sita non ka practice bang pilo. Komanya Pawan Kumar ta MSc, komanya Fukon ta MSc, komanya Roy ta MSc, komanya Bisas ta MSc. Laso nomati. Sita latum ki scheduled tribe kali. Scheduled tribe kali pusita latum bang election pa contest long de. Nili laso puthak ini tuma CM ke hai tuliram rohang hai pan isia seminar long nili arjulo je seat mukha kosong ko. Se alang lina tha ka bang la hello je MP la pen MLA seat ke reserve. Sita council ke reserve kali ko. Sita constitution pante nili tong chok chilo ma mate tuliram rohang hai kong chok. laso mo rile ko dali fan si nangar judul si mata ham nangilam ke than na boleh di sita laso alam jong si ritum che than li putang te
Kuna so tum MSC election na patudun ke akimi ke lilo. Akimi gali. Nangli tum ASC ke cari hut pesta me Kalag. kuna so tum nasi parti dun na pen kongres nangli ke tu me kuna so tum do. Do. Bhimkan Chauhan pesta me lagi bihari so pinak le. Kalang. Nasi lasu putang nangli kosol kang saya dampo ke kang cabi. Kali lasu reservation na provision ke change zido. Kali athe ke nangli mata autonomous council cari dun lo EM dun lo aku dadak ke nangli CM ka dun lo. Kalang. La pulam lah. Lalu lasi labang suadim bangke kecok ke non bengali kecing kecok sih. Constitution ke sing hut bangke constituent assembly kalau so latum constitution toklo lasu constitution ke tok bang si karbi itu man ke nang liang long pre dim teglong ni mati Nogam district long ta karbi do Kamrup district long ta karbi do Sunitpur long ta do ha Kachar long ta do Kachar long pumyong tela soro men ma Malidor Malidor long ta karbi do mati sita hala daga karbi to man bangke 6 schedule pinchong chi dak pinchong dim pilo mane labang sohut 6 schedule area pu ke frame adim ana bangke dake more than 90% tribal amunit ke do dim ansi 6 schedule area kipi na karbi to tribal lopot Kamrup long talason pinai Sunitpur long son pinai pu ave di masa tunda long prek do Nogam district do akaprek dong Hujai district long tado along prek do adim do sa di masa to manda ta 6 schedule pipe sita halamang so ke seng hot labang so ahormu bang ignore that asitina political party tum ignore that lo asi non tribal tum manda ladak election pat petrolong ret lapen labang chokche mili ninja jiding olo mili ninja jiding olo ahok lo nili SDC do ke lai constitution pe ne puan lang pa me det lo sita no mati EM kali data pi bangen nili kam kom lo mati constitution mukhar lang lo chini lo lasi karbiang lo rat pon apong nili kapa chini pon bor ilo je aso mane ahok pet bangke karbiang lo autonomous council lo ngasit bangke totally reserved for the scheduled tribes scheduled tribe apan ansi reserve lagi non tribal atung ge dake election dan turu nongge karbiang lo no badi mahasau no lagi nang di universiti cipulo je nang di constitution lang pami medalo pe tim kongres tim pen mesti esut alam thita wer pen esim tawi kalang ke thek do sin doktor jen torong pi sansi karmino CM dolo suge lang phan arna mo sansi muni tumar chula lama kalo alang tum dolo la pen ke biren sing ti sita me keninkan ko anne karming long alang lisi japon lo patir pi pon lo Lalu lah sini lipu bang lah pilo. Karbiang long lalu kedu a political party muka. Non BJP punang, Kongres punang, ASDC punang, CPIML punang, non kini APHLC punang. Kadu ka beta constitution bang lang 6 schedule long lang ko kadu ka po. Sita constitution long ke 6 schedule puthak ba tribal puthak ke hala article 244 ancet kali. Akaprek kadulang po bang matha lo mede sida lasu kiri dam katar lip dam bangge alang koi tu klan bidar lo lasi karbiang long alidar bangge mili kaninje thege mongle Kongres long pen punon BJP long pen punon APHLC long pen punon ASDC long pen punon CPIML long pen punon karbiang long alu kedo a political party kedo am asong jatuh inut baksi total seat ke dari reserve kaninje bang mili theg long le lagi Kongres bet kali ahok lo nang limo pen pulo ake hajuan torong pialam nang li pulo ban uga prega mem nang li pulo alang litum ta langkai ta hai lahai langkai ta hai sita nili theklong lo nili jong lo nili peklang lo laso mo bang laso reserve do kok ko bang ke full non proposed amendment bill 125 lo bang ke open category ka selamji po bang ke lage tribal khay panamangsi isi hedung ki sum ake income lo lapen 6 schedule kipri isa ke income BJP government purpose lagi ke claim lo ili tu ko chathas nang long lier arona bang long lier rona puta ke nani tum si rachari long lo posi long lier ke ang ton besi autonomous council reading si dula tum si hem pulo sita kiwang jiar ni an la ko pino ceplang ji karbi long lier ron mate long li mena pang kacerai kom maputa Lalu nili teglong nela so 125th amendment long bangke state government tum long le pelang ja kong long
nangaci fudun ji pan alang dum kabur idolo Hmm. alang itu mi pula hello je union government lapen state government tumyong si pene project dengji pulong te la tumyong si longle nangji pulong te council sor khang un edet nangji state government sor aning hanga tengsi longle bang en long nangji lalu pulong te siksidul apan lata kai tek lo mati siksidul putak si tek lo autonomy laso longle phelang lo ke thinai hormulo laso autonomy ke long laso autonomy ke long hai ilu tom siksidul ke long nia te bange longle phelang ta ake thinai hormulo lasi longle phelang aja kong state government daktan chepon thulo pulong te lata siksidul ki free lo lason kace pon alam yang sil tum langdam pulatang te ala Congress government ke dohut ningkan sorina free malom ala Karbi Anglong kaptah puisia song do Karbi Anglong Primary Teacher Association alang tu bang sorihini ra bang parunar kebra bang pho farman pension ke long ji bua phan pen isi chesong lo so chesong pen ke Karbi Anglong Autonomous Council tu mangke la su pension ki piun la bangso sarandar ki dukok ubang kedak theda mong je PK state government masih la bangso pension ke ki pi fan ke bor ilo pen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen NOC bang tidun dar lo janang tum claim ading sita chok lo hala bang suhut langdam lo plutang dala kaptalong amai pi ke ini sing tipi lo la pen ke kongchun bang la bang suhut dunia ram long hang alang itu kita hosti lang tum ke hang bang ke ni di pudai bang ke ake chok chik awe me thanga right ke long nei bang ke hang ko e bon seta Karbi Anglong la bang so Autonomous Council tum porsi ala suhut mena akhir bang amena aja kong bang cipang budet lagi kongres government hono ne ningkan surina pria ho kicing kadak pen lu posi ke dok kadu itu ta popon je sisidul je kong ge pro ahok lo me Kongres lo pulo chok le mi pola mawe ba kapre ka parti lo pulo chok chede ji pola mawe sita dili puyi bangke hala bang so poro hadak ke do ali darato MOC ki pi authority itu lal alang litum constitution lang pami petong klem lo ma lang li petong klem jakong no son sing bobom lo mo pen sita lampu sona non sita lampu sita gurkha tom phanon Karbi Anglong long isia kerai kom pinang di popai klang lo lalu la solong bangke nili to theklong lo mane Assam government lo BJP itu ma proposal lah lo Karbi Anglong la pen dimahasa arlo gurkha mate Nepalia khai to ampan special protected class pu introduce nangi pusigipu siksidul Karbi Anglong pusamen dolo sita Karbi community panane la solong bangke protected class bala tumhan reserve punali theklong ma tribal pusi reserve to Karbi fan reserve to abike Karbi siksidul ajo Karbi fan ge Karbi Anglong no reserve kali pulong de Nepalia khai ba non tribal khai to mane dak koson si special protected class dopo lapen koson si latum man ge special protection people bala tum fan particularly Gurkha ba Nepali to man la so safeguard tinangi po alam koson na klan lage siksidul ba ke thi ormu pena ko lasi mutamuti langdam lo pulong te ahormu bangke siksidul ki free lata isya ke income lo income sita la siksidul poke cihang julo siksidul pangtang ning seminar dolo komane ke pinian dulon claim lo komane ke labang so siksidul phang pulo ka explain bang anu tinta aka pregason la sinang lima tar julong puta hai lo Elwin terona ke hai ka explain mukha nang liong si arjulong lo pulo tangte la pen ke GI kathar ke hai ka explain mukha jo sidang liar julong lo putela bang sukar julong penali ka prek ko pilot hegam long pen ke chok chekoan lailo nili pulo mati siknon GI kathar hai to manda sor savaret nang alam thewe alang li inu tech ceremony retirement ke amtang unit ampen alang li ke nomination pen sita IAS man lo mati la selang litum tech cer sita me nili puje bangke siksidul rainangi siksidul intangi ko amen kan siksidul kipri long people che don no acha siksidul kipri long che don mati kopi pilong lo che don ke non Islam punang panchayati raj ke wan no bangke alang li pulo
jai kathar apong lo nili karjudun long kan je alang lagi pubang lah lo je itu mendang amen lar phagna servan cap pule puna jai kathar haya proposal lo madila servan cap le van post da ke fifth schedule mate panchayati raj jong sedak mangi lo plonte lata sixth schedule ki three step mate la se jai kathar hai ka kaninge sixth schedule pusita alang li ke klem mang sixth schedule ki three ye pangsi alang li kam klem la so posi ni chokchi pule lapen la sona taksi Elvin teron hai langta alang li texer amben alang li JNU long pen master degree nang ke ang bong pen ake tekna am nang bong Elvin teron lobon ta ini lobon aro kom sita li li tek long bang alang li laso state finance commission long dam nang ji ken je labang ta 6 schedule fialam mati people alang le tung hai lang pa me de 6 schedule ki fia kan lo administration la jai ka thar hai kan je pen Elvin teron hai kan je labang ini yang lagi the ba lagi the tum kan je ta isive lasi labang ta ni lagi the long bang ke lage 6 schedule ki free si panchayat tiras dak nang ka impose je pansi la so proposal ke do ni la song se the long lapen ajak dingkli bang ni the long Elvin teron hai UPDS atuma agreement hutalang lisi ke japon bang lo la di halo so agreement long ta la hailam tedu lahayalam tedu lasi lahayalam te yalang lihang sut lang pamesi pinai pol sedang non bang ta klaso atensi non so amendment proposal lang pamang ham lo kalau pun ilu tu meno 6 schedule ki phuk pen para ke avelo 6 schedule le ki phuk lo pulong te ilu tu ma autonomy ta ave bom lo 6 schedule ta ave det po autonomy ta ave det po pulong de karbiang long karbia khai tu nge pido claim po seta Elvin teron ke hai phan ke la 6 schedule arlu ke do ana council long opini si convener matalang li khane patang mahul ke nasi nali ko sonwe se gelang nama pulai kali lahelo nili mupan na pulo non laso proposal long Mizoram long pilo ceplang ni Mizoram council mo kapilo ceplang ni Tripura long koson lo ceplang ni Meghalaya long pilo ceplang ni Assam long pilo ceplang ni lakadu kabe coordination committee alang li convener po convener pulong de niligi puje bang mahelo hana tu mona brain was lab lo Elvin teron hai si 6 schedule long si 5th schedule panchayat tiras ka pilujia krong bangke apowar ke than bangke Elvin teron hai lo lasi isilam puam lo pulong de lage 6 schedule a hotur lo Elvin teron hai ke 6 schedule a hotur lo lage tribal a hotur lo jai ka thar puno ba Elvin teron hai puno tatung ke 6 schedule against si alang tum ke dam lo plong te 5th schedule ka impose dia pham jung salong tum towar ke thuye phan ka bor ilo plong te panchayat tiras ke ban dia pham jong se alang tum claim lo plong te lage tribal a hotur lage karbiang lo hotur det kali karbi dimasa hotur det kali 6 schedule lo ngedo tribal ko am ngedo laso tribal tum a hotur song se dum pirna ko nang li ante la 125 Amendment Bill 2019 apa yang nali ko alo kay stadin pen ko nat kopia point si nali kicok dam de pu dam ji kali do dak narat nililang lo hai mo pen state finance commission la nil tum jethan at lo article 280 lam jethan at lo lasi jong si 6 schedule long ilatum anso se pangtang nei panchayat tiras anso se jong si pangtang nei pulo te niligi puye bang article 280 kali article 275 si amendment nang ji acha 275 amendment po lasi hadak consolidated fund of India po hadak mensinon ke council atum ke grant in aid sigelong lo laso grant in aid bang yang sil tum man tune dorde po pelo pulong te nilina liphan ise example na tim to mang halo 1993 94 ningkan nili karbiang long EM do mamur lo he tiny irrigation scheme introduced lo lapem irrigation long halo sut allocation kutihini tanggan cho acha la kutihini tangka bangke kameklan ia pan galila officer toman staff toman la ya atompan dormah pian si dorchit lakung ko ya tangan dapat sisi lasi laso article 275 long pen nili additional fund hanglo PCAP pocket social project nili hanglo lapen more than 300 crores tangka
La article 275 pen wan lo la pen Karbi Anglong lo la ya example non da do atlang la ta ini resource scheme non da pinial ni atari kan da la do atlang la si la bangso bang yung si amendment van nangji pulong 275 si wan ni pulong 275 sewan. an ponchetiras ada alar ada schedule administration duga il tumba village council nangni kamli village council do nangi sita village council administration ke schedule administration bangi ponchetiras administration kali la pentangka ke bang bangta state finance commission bengali lage direct article 275 long bersih tangka banai lan sini sini kamata tu long leron sa tame tum nang li pulo sa tame nili kaduk awe phan puista lam kaningi arai te bang ke du kang sai kang chapa bang ke karjuat tu kiluna bang le lun se kali karjuat tum si lun se poson kalang la so posi nang li pe ni li kacingki nang li kaningi ni nang karju kan kecok che kopi malake nang kilang don tum si chini bang karju tum si chini pa pangcap lo nang kijut si bang kala state election commission labang su patang nali pulo puige state commission election commission atau penjitu na conduct dak nili chini tanga bang schedule area bang state election commission atau pan election ka conduct dia pan aja komite latum state election commission apana bang ja komite ke panchayati ras administration में municipality board tang pula so panchayati ras long ke do administration ke do am kalau so bodi muka election selang tum conduct lapen alang tum ke schedule long bang ke la so conduct de ate schedule long bang ke pilo schedule long bang ke non bisa lam Karbi Anglong council puna Karbi Anglong council tum ari deng si la so autonomy do komar tum si but thurlong lema komar tum si but joglong lema electoral rule masih salam lema la so electoral rule ka salam aja kong la hayan ta council long sido sta state election commission yung siwang det lo pulong te la so ahormu la so autonomy moka mangi election state election commission long dam jipo amat Karbi Anglong autonomy bang sila dak munda awdet la pemilih munal panang pek lan dak constitution long ma yo ladak la son sipu article 243 long adi la diploma puji panchayati ras long la article 244 long pulai lo je part not to apply to certain areas one nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred to in clause 1 and the tribal areas referred to in clause 2 of article 244 and article 244 long pilo pu article 244 long pula hello administration of scheduled areas and tribal areas one the provisions of the fifth schedule shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in any state other than the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Fifth schedule along Africa scheduled area, tribal area ke apply sita Assam, Meghalaya, Tripura, lapen Mizoram. Ladak ke la soarum bang apply unde. Lason sigitu. Lapen state election commission ke pilo lata article 243 hormu nilna pothai birat po article 243 ke election to the panchayats sudah top era 1 the superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections to the panchayat shall be vested in the state election commission consisting of a state election commissioner to be appointed by the governor. Langsung segitu. Tadi ke 6 dulu lambe. Lasi langsung part muka ke apply un sepuluh mati. La M long langsung 10. Nasi kijut si baneli nali farko la pusat yang harus dihitung lah. Constitution long ke nahok ta 6 dulu pan ke kita kahino pakai nali heglong lelo. Kirai kong saya desi dulu. Serta parti politik pulong yang silang damlu pulutang te ladak lason si teklong ji. The ladak constitution long ke tok dak do apidanta ka praktis bang ke program teti. Ka praktis bang program teti lepas ke ka praktis dia tunta anu ka prakelo
under 6 sidul ke do tum lo karbi sinon anta CM lo karbi ni si anta MLA karbi si MP karbi si MSC da ke ong lo di Kala. lasi nili mudam lo nili kamunti da mangala son silong do the party politics along amat la national politics potumbang national politics potumbang amatang principle amatang ideology pentong ladak nang ke beri thibma tamne nili kongres ahuse tame nona son si franki nili sutame name claim bom lo pasi thek dolong lo isita high command isilam ta high command labang su high command polam pen an masi ke claim ni son da claim thek ke dam ni son ta dam thek non BJP sarkar saname la puson thak puson sinili thek dam long na si nangli ASCC pen kongres bang lo kongres bang pen non aku nangli spokesperson celong lo si mu kongres government bang der lote la so practice bang ko an unji punali mataram Kali unji lagi. Nili isi example nang lipat kamla. Nili Kongres lu cokopi. Rahul Gandhi di puang lo. Rahul Gandhi ji di puang lo. Alang lipan artikel 244A alang marjulo. Amat alang li ni chini ni pusi kita. Herang ke tong teng lo. Ni artikel 244A alang non manang kagek ate ni stadiere. Alang li pulo. Sita kedam tang assembly election ho. Nang le tum duwe teklong lo viral lo so a video ke. Rahul Gandhi pulo ne non ke article 244A pima ne study at lo lapen laga ki sung kamali la si congress government la bang lo plonte autonomous state ke karbiang long pen di mahasau pan ke nang tivek popuse alang li ratan nu lam chak pider lo lapen hala so lam chak pidina do la si ni ligi puje bang la lo je national party puje ta ili tum alidar hai ili tum alidar tum hala tum long lam thepele thek nahi lam thepele thek nahi lang tum than pame thek nahi ni tum ge son a right do la son a duty do pola ma ili tum long si than thek lo plonte high command tum ge kroi kre jela ma be sita e ja ko mu bang ge klem tap klem tru plote ala interest do mati kalang asitina khaya pan asitina dharmo pan asitina hawar pan kerai kom pa ani bang ge congress long do Nasi komane apan kira ikom ajo ini komane apan ber bonde to bangke Kongres parti penke mathathe la pen nyange la sorun sinili theklong no Kongres long la si ahok lo non dak state level long e jaga leader tum nili theklong peng bangke ili tum tribal amuni tum pansi MLA tagipi tribal amuni pansi MP tagipi la pen tribal amuni pansi 6 schedule tagapa free lagi norot pacicu pusarwan tidu mati norot pacicu lo lasi ili tum ladak siksilu lalu kedu political party kedu ana leader tum laso bangyong si emethang a rights lapen emethang a duty cini lo polong te national party tum busta ke kroi ke jelang be BJP tum ta kroi ta hai labang nili cini ne hai sta congress hai kaman tum mage nil tum ake hai Biren Singh ti hai bang Rahul Gandhi tham lo pore tha pulo bangalang li pore dalo apike autonomous te na tumana pipi logi sungdo ave na pipo kolam do kolomati lasi ka convince bang tekni alam theran pili tekni ai kaman lo la lo polong te national party pujta ili tum athe congress party ke non ha constitution ke chengdan ke frame tum lo mati asitina khai pan ke ra ye tum lo mati lasi congress party pen banga kabjuji leji kolam ave nasi nili muhat pagi pulang si pudore tong cing kista me inton pona ngaporta litum isia por du ke cing kista me laso poran ke litum chok tang lo nasi karju tum silun se kilun tum lelun se kali polam lo nasi 125 amendment bi la puthak cing kiro che tham lo nasi alang li pan churu lo alang li la po ana por ador ke so por che pang hupen ni ka chup hapen dak ke wang apor alang li pan churu lo Masih pini kacing kiji tan maka daksi utari kalau kardok